No mweri ni jwa Januari mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya tukiambiriria nteto iji akari kuma ntere cha meande na Gembe North ni bethirito bagitariria Kinya mara kiria bagukurukira kumania na winyangia bwanjogu mono ndene ya miunda yao ntubure baugite kinyeri maria unande ni rithirito rikithukanga kagitene ukau ni bethirito bakirega na bonene na mubango jwa thirikari nene jwegie kunenkira ndithia nchanchamo ara nande bethirito bagitariria bo gote na ndithia bari na chono ntukinya nyingi ni chethirito chikiwa ni maitha. Nicola Chabari ni agotuambiririe chio. Mwanka athaino arimi baingi bantere mwanya cia Gembe North batigito wetara sara kinya gwethirwa mburetiaga na abwega nonto bakwithirwa kinya birabia tigere medani njogu na chitwikite kinya mara ichithungira chikainyangia abonene na araende arimi babare mando anda achia amea bakuwa kinya bo biao ibithiritwe injogu andaruru eto twina thinene ne sana nonto banjo irathire miunda yonthe irarire into bionthe otebe totina bio njo ikora minda iguthiria utibi tutierete maka yuno yawe ngoti betoruma na yatha ino kachendete kuria njo cio ngwa cio tuthiria miunda Rwanda tha ibito yani ni Rwanda tutetha cia na anje na ure na otebi tutetha cia na o into tuira Rwanda na njo ikora ikuthiria indi batu yokerio tethio batu tutethie na akwa ngwa ruo ngwa tura mutongi siringi 30 40 na o ende kawira mangasa na tutethi kinya na ruo kurungana utwe na thina inya ndwe na o nkorokia kwithira bari arimi babia kuria arimi baba bariwa kinya boibaigaga ndithia no ende mwanka athaino ndithia cio ichejirwe bwingi na ugo thirikari kuga ni kubanga kumuntira anto ng'ombe ciao nchachamo bobati kuona baita ya onto bobo kiraba kwenda ni ukaria buthinambe na kuongerwa no kenda ira inka itigere na chiti kaijwe te ng'ombe cethirire katuka muntu ruri kona ng'ombe cethirire tutona ng'ombe nyeri bakua ibe batumunte ng'ombe sindano ute ng'ombe batiutirite anto beto bongo bathirite pio ute anto bati bara bongo baraita bonde baiba mbere baba eto ibo mbere ng'ombe bara bonde bathirite baba uitwanene ki ng'ombe bonde bathirite ende batu bato yanjukumu batutethie sabutengo guthinya anto beto ng'ombe cethirite cionthe ute ng'ombe tutinio batu ogurwe batu security batu gere ng'ombe tutinio nyemwe niba kubeta muntu sindano tesio ng'ombe ciothe ciathirire na antu beto bonde barorese buta bathiro te muntu otenya barithi bati bothi bori na ng'ombe ciothe nithirite thai sinebe kwa tumu to muntu sinebe to security mantu sinda tukurea atugoro na ya ng'ombe nituguromba batu te ng'ombe to nacio tweyero irathira atwasinya ng'ombe iba kwa si muntu sindano nire ko itutina cio batu te ng'ombe tutino ithina tuguria nao batu turakariba mea turenda security no babatu tutethia no batu twira bamunte ng'ombe sindano na ng'ombe ri batu twa security ng'ombe ciathirire ng'ombe ire ko bakwenda kuyoto muntira sindano iba batu twa thirikari batu sindano tukuromba no tethio ba security tukwenda mantu ya sindano mbere tutawa security kuma Gembe North Betan Class Chabari andiki banteto mwanya baria baritaira ngugi ciao ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Meru na kinya Isiolo ni bethiritwe bagitariria mathina ja maingi jara bethero bagikurukira kiringugine ciao mono bethiritwe bagitariria batikuriwa bubwega na kinya baingi bao batikuriwa buru amwe na kinya kwithira gutina rera rega ria kuritira ngugi akiaririria onto bobo CEO wa Media Council of Kenya niwe David Omoyo nethiritwe akiuria barabara na nyomba cia nteto kwithirwa bagitigirira andiki bao ni bakwithirwa bakiritira ngugirira na rira riagirite kagitene ukau nethiritwe agitariria kinya bakathingatiria ati bakwithirwa bagiaka nyomba cia obisi ndene account mwanya iria andiki ba nteto bakethairwa bakiritira ngugi ciao CEO jwa kwaragia ntere chachuka ndiria agutirimene na andiki ba nteto nyuma yawe kwithirwa akiriunga nyomba cia nteto mwanya Samuel Gaishima ni akurikithia. Abisa banki ya urugamiri bwa wandiki bwa nteto Media Council of Kenya batongeretwe imurugamiri wago David Omoyo ibarikitie ndiunga kiri nyomba mwanya cia nteto amwe na ukomana na andiki ba nteto ba maturani ba kaunti cia Tharaka Nithi Meru na Isiolo arakuringana na Omoyo baonete kinyamara kinene kira andiki ba nteto bakurukagira wirani ciago
Kuringana na Omoyo, aruti wira baingi ba nyomba cia ntheto batiriagwo michara iri thau, araba mwe bago bataonaga michara nwa iriku, akiuga ati nyomba mbingi cia ntheto itiandikanagira na aruti wira bago mbitiganirio ya Brabaka Habariaga. Tumetembea eneo hili la Chuka, maeneo ya Meru, Isiolo na Tharaka Nithi kuangalia hali ya utendakazi ya wanahabari, na tumetamausha sana kuona kwamba wanahabari wanafanya kazi katika hali ambayo ni ngumu sana. Kwanza hata nafasi ya kufanya kazi yenyewe hawana, maana yake wamiliki wa vyombo vya habari hawajatenga ofisi ama nafasi za kufanya kazi. Na pili, wanahabari wengi hawana kipato, hawalipi chochote ili kawezesha kufanya kazi hiyo. Kwa hivyo tumeona kwamba ni hali ambayo inawathalilisha na kuwazuia kufanya kazi yao vyema. Iri njira ya gutetheria kuthiria mathina mama, Omoyo ariuga ati nkiama ino ya MCK iri na mubango wa gutetheria andiki baba ntheto kurugura ituo bia kurutira wira ciago, akiuragia aene nyomba cia ntheto bagirithie michara ya aruti wira bago. Kwanza kwa upande wetu tutajaribu kuona kutafuta misaada na usaidizi wa serikali ili kuweza kuweka zile ambazo zinaitwa media hub, ambapo ni sehemu ambazo wanahabari wanaweza kufanyia kazi yao. Lakini jambo la pili, tunawasihi na tutawaandikia wamiliki wa vyombo vya habari katika maeneo ili kuhakikisha kwamba wanahabari wale kwanza wamepewa zile kandarasi za kuonyesha watalipwa hela ngapi mwisho wa mwezi ili wakaweza kulipwa, na pili pia wakaweza kupewa nafasi za kufanya kazi huko katika vyombo vya habari vyenyewe, kwa maana unapomtuma mwanahabari aende akatafute habari huko mitaani ama mjini, kisha umpi hata nafasi ama zile inaitwa tarakilishi ya kufanyia kazi ile, inafanya kazi yake inakuwa ngumu zaidi. Nkuruki Omoyo ariuga nkiama ino ikambiria nyomba ciago cia kwitherania ntheto iraba kanenkanagira kiri nyomba cia ntheto cia Omea Kenya na cia guku Kenya iri njira ya guchwira andiki ba ntheto wira. Wanahabari wajikaze ili kutetea taaluma ya wanahabari. Wamiliki wa vyombo vya habari pia wajaribu kuwapatia wanahabari kipato, kwa maana ni jukumu lao kuwalipa pale, na sisi tutajaribu kuomba serikali msaada ili wanahabari hao wapate nafasi za kufanya kazi ili waweze kupata kipato, na ili waweze pia kupeperusha ama kuuza kazi yao hiyo ya wanahabari kwa vyombo vya habari vilivyo nchini na vilivyo nje ya nchi ili wakaweza kupata kipato chao. Nkiripotera weru wikendi kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe, mbitagwa Samuel Gaishima. Biashara nthigurune ya Haiti ni ambirite kwithirwa igicokanira na kinya a biashara mwanya mwanya bethirwa bagitithia na mbere biashara ciao cio withire nikenda kugeria kinya kwithirwa bagikuria uchumi bwa nthiguru iji. Bubu ni nyuma ya kinya borithi ba ukaria nthigurune ya Kenya kwithirwa bagitumwa nthigurune iji nikenda gutethereria gucokaniria ukaria na kinyokiri. Siku tunaangaliaga sana zile estate ambazo ziko na watu gangs wasiingie, kwa sababu mchana wanakuaga wamejifisha, lakini ni easier sana kupenetrate through the night. So that's why uliona mahali tuliingia ilikuwa ni residential area, but pale kando walikuwa wameerect barrier. Ndio ile watu wameshelewa kutoka town wanasimamishwa na wanapola wao. Hiyo ndio our main interest, mwananchi atoke akienda bila kusumbuliwa na gangs. Kama leo wakati tumetoka pale Bim, when we went toward Gazo area, hapo katikati walikuwa wameweka sentry moja na pikipiki. That's why uliona wakati tuli advance pikipiki ilirudi na almost immediately walipiga sisi tusiendelee. Walikuwa na zuia sisi twende kwa sababu hapo ndio wanawekaga barrier, wanaanza kucollect pesa kutoka kwa motorist na ile watu wanapita hapo. That's why uliona wakati tulipigwa tulirespond na wakanyamaza. Avant ça c'était vraiment, this market was not as open as now. Circulation in terms of the population, the vehicles that are passing here were not there, but now the situation has improved, and that is why you can see so many people doing hawking around and doing a little bit of business just to sustain themselves.
Munene wa aminista nthigurune ya Kenya niwe Musalia Mudavadi amwe na kinya minista wa mantu ja ome ya Kenya ni bethirite bakithithia waraniria na minista wa nthiguru cia ome ndene ya nthigurune ya Sudan muno kiri kwaririria undugu gatigati ka nthiguru icio igiri nio Sudan na kinya nthigurune ya Kenya amwe na kinya gutigirira uchumi ni bugukura gatigati ka nthiguru icio igiri. I think what is important, I take note of the need for us to start preparing for a JCC. I think that's a very, very important development. And I just want to underscore that we want peace to be restored in your country, so that the economic partnership that has always been there can be there. True, we always got sugar from Kenana factory coming into Kenya. So we would like to see the figures of trade grow. They're fairly modest at the moment, but it can be enhanced, and your country is big. So if everything is back to normal, I'm sure we can work very, very closely together to make sure that both countries benefit. Just also want to underscore the significance of your visit. We take it as a very, very important visit, and I think it's going to be able to pave the way for much deeper conversations between our two countries. And within the African Union, we've heard your message where we can be supportive so that the suspension can be lifted, while at the same time we also would be happy that we have been partners in IGAD. That again would be a very significant platform for us to cooperate. And as we go forward, because building trust and confidence, especially after such a challenge, is not easy. But we will be happy to support you and work with you as the measures that you take in the country continue to take root, so that in due course everything can be back to normal. Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Ere gatigati nkoroni ya Nakuru campus ijite sukuru ya kuthomera aki ende ni kiuru giotea na gukiria ntura na intobiote ya Bweguru na Bwakinande tuibangite gwita mandagitari bakumenya ngoge yao. Campus yetu aja ni kinyarine ne kiri family Imperial College of Medical and Health Sciences. Naja itokwarera rerega ra gwita mandagitari ba maririte. ICMHS yejanaga mathomo ja theory na practical jaraja tumaga aritobeto bagatonya ngogene ya mantu jogima na bakathara. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Nonto bwante tonkoro kitu ringire thimo namba 0719223223 kana login kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Step up with DSTV and we'll show up by giving you more incredible entertainment. It's game time. Upgrade your subscription between the 13th of January and the 31st of March and get an even higher package for a whole month on us. I nominate myself. If you're on Access, step up to Family and we'll step you up to Compact. Hakuna kitu feel better than putting a little bit in but getting a lot out. Step up and we'll step you up. Dial *423# or download my DSTV app to upgrade today.
twikithia obisi yaku ya Kinandi nere na umithio na Victory Furniture. Itebi yake ni bia kwambirira 3,500 ni bithongomagia mutegerejo wa mbere. Turi na executive office tables kwambirira 12,000. Cionere conference tables, reception desk, airport seat na cabinet kenda kuthongomia ngugi yaku. Turi na furniture cia obisi ya Victory Furniture na marija te kuinyeria mubuko jwaku. Bare Meru na ya memba ba Stima Sacco turi na nkuma enjega Kiribwe. Turi na ngwataniro na Stima Sacco iriega atigira no kurongamira magurija leo kadithiaja. Nionto Bwanteto Nkuruki ringa thimu namba 0748578516. Victory Furniture, where comfort meets style. Kugwata ogeni oringi kirinteto chietu cherutha mugwanja ngichokera na Nkuruki MC wakirwa nari Makena Murogocho nethiritwe agitaririria ati nethiritwe akigunika kumania nawe kwethirwa akigwata ngavana Kawira mbaru ni untukinya nethiritwe akiamukira mirandi ya witi na mbere ndene ya ward yawe kagitenio kau na ndi nethiritwe akiromba MC baria bati kugwata mbaru ngavana Kawira kwethirwa na ndi bagitonya kambine ya Kawira nikenda witi na mbere bwethirwa bukioneka ndene ya ward chiao ethiritwe agitaririria untu bubu kagitene karia ethiritwe akiruguria to barabara kwethirwa tukithondekwa ndene ya ward yawe. Akiaria MC wakirwa nari Makena Murogocho aruga nyuma yake kuthikiria akari kiraba kwenda aruga na regirwa baria ndawatanira na ngavana Kawira Mwangaza na kogwa ruthite bubu kenda rutha kwenda kwao nomba kubarutira wira antu bakirwa oni ndaugire ndi gwatana na ngavana kenda na ndi twithira turi gintu kimwe tumba kuretera antu bakirwa maendeleo mtu era wathikire ground ya kirwa riuga ikuge na unity so nturia kwina unity of purpose iro maendeleo jakoneka. MC Makena akiaria gitara ya kwenja barabara ya kuma chukuru ya St Clair kumira bwakieni kia ndege kurukirite Kirwa Boys aruga kumania na muchemanu wa ruora ngavana Kawira Mwangaza tete MCs Bamero baraniria maweti na mbere mamwankoyo ikwara umire na maendeleo mama makurutha barabara na gweta muchemanio ne gweto ntuku ikukumbite matunda jajaja narua cia kwithirwa na ndi barabara ni kwinja barabara ni karite gitare nene muno etenjwa buga I think kuma 2015 na wetenjwa na narua ikwinjwa irare go chichimara kabisa yethirwa kinya bikibiki jere gukuruka na ithina ende nande tugategore kari kinyaro rijere no chikurukane barabara neji ko unia nkuga ibwega ni ntubwa antu Kameru tumenye unity ni tuma maendeleo jakeja na mbere inya MCA wensangu utekyo gukaro na ndi ngavana inya na araugire akabeto kaire na ugori ugotetwe uteteka ende nandika wetite kuthithiria antu atia wandine kirwa negunikite na barabara chingita njira ya kiragene kuthichukuria kirwa tekiniko na njira ngi kuma kirwa ko borichi kuthibwa nkuriga aranjire mwe kurugura wana bithaba kuma thirikari ni akaunti ya Meru bakiuga mworoto munene kuona njira kurutho na utaram kenda karibomba kugunika bora kubatiri barabara ije twirete thithagwa lakini nande ndoza injirene ke kwaramia barabara yetu ngavana wetu ugire uga barabara atithithia barabara ati kungirindi yake aingirindi na thithie ira etagwa marami na yethirwa compaction kuria contractors beto barabara mono bagithithia barabara chietu ibachithithirie ketha indo cingiwe thithio bwega grading yethithio bwega na kirita wa drainage njega bagikira maram ngavana uga atukindira gukindira nondu cionthe cie BQ ne kenda barabara chietu chinyoka bwega na chiethirwa te cia season imwe ni ankuga ibwega na inya to umaja barabara ije ya
EAPC Kiragene Mwanka Institute tugeta kiri barabara erengere ara kwa polisi tuthiuruke Mwanka kuriga tuthiuruke Makena Road kugwata barabara ekibirishia na ndina barabara ici ikomba gutethia muno akariba ndenge imbizi anto iba otwe barabara it's a you and cry area yeji ekirwa nari jonto itomba kuthithika for quite a long time ende ndengienda kubwira atori betu kwira wa Rome was not built in a day tugeta ou twina next financial year tukona imbi etigarire tugeta imbizi jana ndire tukare ai tukwaragia mantu ja sibitare muruguma irete thiri ende rankomenya this financial year tukathirania nio hamwe na irenge marinya na nde kwou kam ambwire county ina metho ja maraja nkurukie ja individual jare kona ugwo individual mba kwithira uriona tu within your compound and within kwa mutori ende county iritega ina metho ja kuona kuma ara county yambiritie Mwanka muthia jujungi na antu barabe kubonthe ni akariba county na ndikwenda muntu wonthe ethirwa comfortable na akiga bwega ende kira ndingienda kuromba antu beto itwithire twina patient na twithire twina miarie gwaka kenda tumba gwita ngugi chonto kinyare muno twarie miario ende miarie tetethia chonto itiumba kureta maendeleo uma wandini akirwa na rige shigombunge kya Boring reportera Wero TV nyokambitaga ki Mutegi na rurwangi rwa kurungamira urimi na ukuria bwa bya kuria niru Agriculture and Food Authority nirwithiritwe rugitaririria mibango ya guchwa thoko ya into mwanya bire magwa gukundi gurune mono bakiorota gukiria uchumi na kinya kugireta ugaruruku ndigurune ya Kenya. In line with your mandate, you are also expected to facilitate market access for the same, and also to ensure that there is an enabling policy, legal and regulatory environment that facilitates optimal operations in the sector. Cognizant of the same, and with a view to effectively realizing your mandate, you did develop a strategic plan. And the current cycle of strategic plans run for the period 2023-24 to 2027-28. Is that correct? And to implement that strategic plan, you break it down into annual work plans. So the first annual work plan that you implemented during the tenure of this fifth administration is the 2023-2024 annual work plan. And as a means of enforcing or facilitating operationalization of that annual work plan, you entered into a contract. Yeah? So a contract is basically a mechanism through which you commit yourself beforehand that you are going to attain certain deliverables at the end of a given activity period. So your contract for the period 2023-2024 was in line with your work plan for the same what? For the same period. And it is a negotiated process. A contract is a negotiated process. Yeah? We negotiate, we agree on what you are going to do, we validate, we ratify, and the ones that is ratified, you sign the performance contract. That then forms the covenant between AFA and the government as far as performance is concerned. So when we come back here for performance evaluation, we are coming to undertake the performance evaluation on the basis of the contract that was signed, and which hau nio twakinyirira muthia jwa nteto chetu cheru thaa mugwanja nga kwenderera ntuku njega mbeta mwe.